mu mitungo myinshi isi ifite harimo imitungo ihambaye, hakabamo n'imitungo yoroheje. Gusa muri iyo mitungo harimo imitungo igiye itunzwe n'ibihugu bikomakomeye, hakabamo n'indi igiye itunzwe n'ibihugu byoroheje. Muri iyo mitungo harimo icyo twita umutungo kamere. Mu mitungo kamere ni imitungo myinshi isangwa mu butaka bw'ahantu mu bihugu runaka cyangwa se agace runaka. Gusa iyo mitungo yose, buri gihugu cyangwa se agace iyo mitungo iba iherereyemo, buri gihugu cyo gifite uburenganzira bw'uko byacukura iyo mitungo kikaba cyanayigurisha ku giti cyabyo. Ahangaha turabonamo amazahabu, amadiyama n'andi mabuye y'agaciro menshi atandukanye asangwa mu butaka bw'ahantu cyangwa se mu duce tw'ahandi hantu hatandukanye hano ku isi. Kuri uno munsi turagaruka ku ibuye rizwi nk'ibuye ry'agaciro rikabije cyane, ibuye twita diama. Diama ni amabuye afite agaciro cyane gakabije, gusa nubwo afite agaciro gakabije arabikwiriye kubera ko nayo ubwayo agaragara neza. Aya mabuye mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi ntago asangwamo. Gusa ikigo cyitwa CLKS Diamond Group cyatangaje ko ku mwaka basi ku isi hacukurwa toni zigera mu 28 bya diama. Gusa muri izo toni 28 bya diama zicukurwa hano hose ku isi, turaza kubona ko umugabane wa Afurika ari wo ucukura diama nyinshi ku isi yose. Umugabane wa Afurika ucukura 51.4% bya za diama 28 zose zicukurwa ku isi ku mwaka. Umugabane wa kabiri witwa Europe cyangwa se Uburayi bugacukura 34.9%. Umugabane wa gatatu ukaza ari North America cyangwa se Amerika y'Amajyaruguru icukura 13.5%. Umugabane wa kane ukaza kuba Amerika y'Amajyepfo icukura 0.2% bya za diama twavuze 28 bicukurwa ku mwaka. Birumvikana yuko Afurika iri ku mwanya wa mbere mu migabane icukura diama nyinshi ku isi. Gusa nubwo Afurika iri ku mwanya wa mbere mu gucukura diama nyinshi ku isi ku mwaka, ntabwo ari ibihugu byose biri muri Afurika ariko bicukura zino diama, kubera ko turaza kubona yuko hari ibihugu byinshi bikungahaye ku madiyama, gusa ibindi ugasanga bikungahaye ku yandi mabuye y'agaciro atandukanye na diyama, harimo za zahabu ndetse na za koruta. Gusa kuri uyu munsi turagaruka kuri diyama no ku bihugu 10 bya mbere muri Afurika bicukura zino diyama cyane, kandi ibihugu bicukura zino diyama bikaza kugurisha izi diyama ku bindi bihugu by'ibikire amafaranga menshi y'umurengera. Nubwo Afurika icukura zino diyama nyinshi ku mwaka, raporo yo mu 2018 yatangajwe n'ikigo cyitwa CLKS Diamond Group yavuze yuko mwaka wa 2018 umugabane wa Afurika wacukuye diyama zigera kuri toni 13, kandi mu mwaka wa 2005 umugabane wa Afurika wari waracukuye toni zigera kuri 19 za diyama. Birumvikana yuko umugabane wa Afurika wagabanutse mu micukure yayo ya diyama, kubera ko 2005 hacukuye toni zigera kuri 19, ariko raporo yo mu 2018 ikerekana yuko umugabane wa Afurika wacukuye diyama zigera kuri toni 13. Birumvikana yuko bagabanutseho toni zigera kuri 6 zose. Ahangaha turaza kugaruka ku bihugu 10 byo muri Afurika bicukura zino diyama nyinshi, bigatuma uyu mugabane wa Afurika ugaruka ku mwanya wa mbere ku isi mu gucukura diyama nyinshi. Murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Ku mwanya wa 10 ahangaha turasanga igihugu cyitwa Guinea. Iki akaba ari igihugu giherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika. Iki gihugu gicukura ibiro bigera kuri 25 buri mwaka bya diyama kikazigurisha ku bindi bihugu. Ibi biro 25 bya diyama bihagaze akayabo ka miliyoni 6 z'idolari, akayari amafaranga ashyirwa mu manyarwanda akarenga biliyoni 6 z'amanyarwanda. Birumvikana yuko iki gihugu gicukura diyama nyinshi, gusa wakibaza ngo inganda zikora muri Guinea zicukura izi diyama zingana gutya harimo nk'izihe? Muri Guinea harimo nk'uruganda rwitwa Kindia Mining Industry, akaba ari uruganda ruri mu mujyi wa Kindia muri Guinea rucukura zino diyama, rukaba rufasha kino gihugu kuba umwanya wa 10 mu gucukura diyama muri Afurika. Umwanya wa 9 turasanga igihugu kizwi nka Tanzania. Tanzania icukura ibiro 75 bya diyama buri mwaka. Ibiro 75 bikaba bihagaze miliyoni 110 z'idolari,
aya mafaranga buri mwaka yinjira mu isanduku ya leta ya Tanzania kubera kugurisha amabuye y'agaciro azwi nka diyama buri mwaka kubera bino biro 75. Wakibaza ngo ese inganda zikora muri Tanzania zicukura aya mabuye y'agaciro angana gutya harimo nk'izihe? Turaza kubona nk'uruganda rwitwa Williamson Diamond Limited ruba muri Tanzania rucukura diyama, aho kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2019 rwari urwa mbere rucukura diyama nyinshi muri Tanzania. Gusa ubu ngubu hakaba hari urwitwa Geita Mining in Mwanza. Birumvikana ko uru ruganda rukorera mu gace kitwa Mwanza muri Tanzania. Igihugu cya munani turasanga igihugu cyitwa Sierra Leone. Iki gihugu akaba ari igihugu giherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika, kikaba gicukura ibiro 137 buri mwaka bya diyama. Ibi biro bihagaze akayabo ka miliyoni 142 z'idolari. Wakibaza ngo inganda zikorera muri Sierra Leone zifasha Sierra Leone gucukura amabuye angana gutya harimo nk'izihe? Turabonamo nk'uruganda rwitwa Tonkoriri Mining Industry n'urwitwa Sierra Leone Mining Industry. Izi akaba ari inganda za mbere ebyiri zikorera muri Sierra Leone zicukura diyama nyinshi muri kino gihugu. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu kizwi nka Lesotho. Iki gihugu giherereye mu majyepfo ya Afurika, mu majyaruguru ya South Africa cyangwa se igihugu kizwi nka Afurika y'Amajyepfo, gicukura ibiro bigera kuri 145 bya diyama buri mwaka. Ibiro bikaba bihagaze akayabo ka miliyoni 314 z'idolari. Aya mafaranga yose yinjira mu gasanduku ka leta buri mwaka kubera kino gihugu cya Lesotho gicukura amabuye ya diyama. Ibi biro bingana gutya bikaba bigira kino gihugu icya 7 mu bihugu byo muri Afurika bicukura diyama nyinshi. Mu nganda ziri muri kino gihugu cyitwa Lesotho harimo nk'uruganda rwitwa Letseng Mining Industry, akaba ari rwo ruganda rwa mbere rukize cyangwa se rucukura diyama nyinshi muri kino gihugu cya Lesotho. Urundi ruganda twavugamo harimo nk'urwitwa Cow Matai Mining Industry, narwo akaba ari uruganda rucukura diyama nyinshi, rukaba ruza ku mwanya wa 2 muri kino gihugu cya Lesotho. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu kizwi nka Namibia. Namibia icukura ibiro bigera kuri 400 buri mwaka bya diyama. Ibi biro bikaba bihagaze akayabo ka biliyoni 1,200,000 z'idolari. Aya mafaranga ari menshi cyane. Gusa mu gihugu cya Namibia turasangamo nk'uruganda rwitwa Marine Diamond Group, akaba ari uruganda rucukura 80% ya diyama zose zicukurwa muri kino gihugu cya Namibia. Iki gihugu cya Namibia, diyama zose zicukurwa muri kino gihugu akaba ari diyama zose zicukurwa mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubutayu bwitwa Namibia Desert cyangwa se ubutayu bwa Namibia. Ibi biro bigera kuri 400 bikaba bituma Namibia iza ku mwanya wa 6 mu bihugu bicukura diyama nyinshi muri Afurika. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu kizwi nka Zimbabwe. Zimbabwe icukura ibiro 900 bya diyama buri mwaka. Ibi biro bikaba bihagaze miliyoni 423 z'idolari. Wakibaza impamvu Namibia icukura ibiro 400 ikaba diyama zahagaze akayabo ka biliyoni 1.2. Gusa Zimbabwe ibaye ya 5 ikaba icukura ibiro 900, ikaba izi diyama zihagaze akayabo ka miliyoni 423. Ni ukubera ko Namibia ifite diyama zitwa diyama z'ubururu na diyama z'umutuku. Izi akaba ari diyama zidasangwa mu bindi bihugu ibyo ari byo byose kubera ko ni diyama zihenda cyane. Akaba ariyo mpamvu izi diyama zifite ibiro bikeya gutya, ibiro 400 zituruka muri Namibia, zirusha agaciro izi diyama zipima ibiro 900 zituruka muri Zimbabwe, kubera ko muri Zimbabwe hava diyama zisanzwe z'umweru. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cyitwa Angola. Angola icukura toni 17 n'ibiro 400 ku mwaka bya diyama. Ibi biro bikaba bihagaze biliyoni 1,900,000 z'idolari. Akaba ari amafaranga arenga triliyoni 2 z'amanyarwanda. Muri iki gihugu cya Angola wakibaza ngo inganda zicukura toni zigera kuri 17 za diyama buri mwaka ni izihe? Mu gihugu cya Angola habarirwa inganda zirenga 16 zicukura amabuye y'agaciro harimo nka diyama. Gusa mu nganda za mbere zicukura diyama nyinshi muri kino gihugu cya Angola harimo nk'uruganda rwitwa Kutoka Mining Industry n'urwitwa Samiruwana Mining Gold Industry, akaba ari uruganda ruhereye mu mujyi witwa Rwanda muri Angola. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu kizwi nka South Africa.
cyangwa se Afurika y'Amajyepfo. Iki gihugu gicukura toni 19 n'ibiro 200 bya diyama buri mwaka. Aya mafaranga akaba ahagaze biliyoni 1 na miliyoni 500 z'idolari. Wakibaza ngo ni ukubera iki n'ubundi Angola yaje ku mwanya wa 4 gusa ikaba irushwa amafaranga na South Africa. Afurika y'Epfo icukura amabuye menshi ya diyama, gusa muri Angola bacukura amabuye makeya gusa. Aya mabuye ya diyama harimo ya mabuye yandi ahenze cyane kurusha diyama z'umweru twavuze mbere. Akaba ariyo mpamvu ahangaha turimo turavuga ibihugu bicukura diyama nyinshi, ntabwo turi kuvuga ibihugu bicukura diyama zifite agaciro cyane. South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo iraza ku mwanya wa 3. Muri Afurika y'Epfo habarirwa inganda zirenga 40 zicukura diyama. U Rwanda rucukura amabuye y'agaciro cyangwa se diyama muri kino gihugu cya Afurika y'Epfo harimo nk'urwitwa The Breweries South Africa, akaba ari uruganda rucukura amabuye y'agaciro. Gusa mu mwaka wa 2022 ikigo cyitwa Cambry Diamond Process cyemejwe nk'ikigo gitangiye gukora guhera muri uwo mwaka wa 2003, gishinzwe kugira ngo cyite ku icukurwa ry'amabuye y'agaciro hano mu gihugu cyo muri Afurika y'Epfo. Cyemeje yuko muri Afurika y'Epfo habarirwa inganda zirenga 40 zicukura amabuye y'agaciro harimo na diyama. Akaba ariyo mpamvu iki gihugu cya Afurika y'Epfo kigaruka ku mwanya wa 3 mu bihugu byo muri Afurika yose bicukura diyama nyinshi ku mwaka. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cyitwa Democratic Republic of Congo cyangwa se Congo y'abaturanyi, ikaba icukura toni 19 n'ibiro 800 ku mwaka bya diyama. Aka mafaranga akaba abarirwa muri miliyoni 69 na miliyoni 9 z'idolari. Akaba ariyo mafaranga yose yinjira mu isanduku ya leta yo muri Congo kubera amabuye y'agaciro ya diyama agurisha buri mwaka. Muri Congo habarirwamo uduce twinshi ducukura amabuye y'agaciro, aho abantu benshi babonye amabuye y'agaciro abo muri kino gihugu cya Congo bakacyita igihugu gitemba imigezi ya diyama. Mu nganda zikorera muri Congo zicukura amabuye y'agaciro arimo diyama harimo nk'urwitwa Aketi Mining Industry n'urwitwa Chibuye Mining Industry. Izo nganda akaba ari izo nganda za mbere ebyiri zicukura amabuye y'agaciro harimo na diyama muri kino gihugu cya Congo. Gusa ntabwo ari zonyine zikorera muri Congo zicukura amabuye y'agaciro kuko hari n'izindi nyinshi. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu kizwi nka Botswana. Botswana icukura toni 48 za diyama buri mwaka. Aya mafaranga akaba ahagaze biliyoni 4 na miliyoni 700 z'idolari. Aya mafaranga iki gihugu cya Botswana cyinjiza buri mwaka kubera amabuye y'agaciro ya diyama gicukura buri mwaka. Muri Botswana habarirwamo inganda nyinshi cyane zicukura n'amabuye y'agaciro harimo diyama n'amazahabu. Gusa zicukura amadiyama nyinshi harimo nk'urwitwa Kalowa Mining Industry n'urwitwa Olapa Mining, tutibagiwe na Jiwanenge. Izi nganda 3 ni inganda za mbere zicukura amabuye y'agaciro mu gihugu cya Botswana. Raporo yatanzwe mu mwaka wa 2022 n'ikigo cyitwa Spotkins Africa. Iki akaba ari ikigo gikorera muri Afurika gishinzwe kwita ku makuru y'ukuntu amabuye y'agaciro muri Afurika acukurwa, ariko icyiciro cyacyo gikuru kikaba giherereye mu Burusiya. Cyemeje yuko iki gihugu cya Botswana ari igihugu cya mbere gicukura amabuye y'agaciro muri Afurika yose, kandi gitondeka ibihugu byose guhera ku cyambere kugeza ku cya 10 byo muri Afurika, bituma Afurika iza ku mwanya wa mbere mu migabane yose ku isi icukura amabuye y'agaciro ari mu bwoko bwa diyama. Mbashe kubashimira mu makurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha.